Kubor nakaslem jong unongsan hima. Dakis pangut kipat ba na kijaka bapher karilum garo. Kilapan long ya kajingyat hatura. Bat kila letter siya kaslem trekam jong Garo Hills Autonomous District Council. Ban persya ya kajing syajid jong Urakesh e Sangma kum UCEM Garo Hills Autonomous District Council. Laban kedaw bagi seng bapher harilum garo kila yang persya ya Urakesh naduk kasmi baula syajid kum UCEM na marbo umday satya ubadan ya kasnam garo bapaka.